أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wakomori watukufu wa jamalifu nto sana salamu deni mnika woni nimjoka uja nimjohundunga na nimjoka uja mundunge emaja ya leo ngamjaro emaja yaishisiwa manyanyasi shamaore ninjie hamwe maja ya fundi watu Fundi Djibrile ya mwanamshahe mwanamshahe mndu mshahe majabili ngarjonji anazindwa jina rjo dhukuru osoniyo mesaji ya handani tikaujandongoze wanama ondu washe wa maore mafana nami ondu washe mawatwania ondu washe masudjaan wakamja subutina bevano kama maore emdumshe maore yesuja emdumshe maore yewatwania tihama emdumshe Comores auka rijua rundu zainamdere hawanileshi siwa shamaore we washiwanilia ashihimi hashiniko wanahe no wajua ahe warengerele sisi Ngazidja rikana wajaze watu masudjaan maona bwana mafanya zifanyi wao shamafa katoliwa shama maore uhundu bahati warenge mafa ya zainamdere mjoka ujaje ndo shama maore Mwenyezi Mungu namnikeni biswara ya mtukuzeni ya mnikeni haina ndongo mzita hawo mzihundesha au pole pole parce que amfikira ma yandu hanyu tindasi Ngazidja yandu hanyu tidwa maore tidwa nzwane she yandu hanyu de mfaranta kumkuwa hamadasi yandu hatu de mfaranta auka wanama wandu wa maore wandu ume wanauma hangu wa maore karitina yandu hatu itoti de mfaranta auka ese juru ya maore bo maore genjwa yuhubalia hende Ngazidja shabajabo ketubalia wadaba hanu na ingaro nao hamwezi enti za Guadeloupe Martinique ni des enti za Shifaransa zilohunu za kubaliwa eze sejuru za uzo ujoroha haina hanu mrianzo yende eshisi wa shamaore rishanti ke sejuru ya haizo ya maore donjo pani nonjo ndani nonjo salamanje na ufanya haza mwishi swasha maore yabo bandi yabo kabati vanu baujwaende wa maore ngamjwaondo kama kro ele complice nena hafumani mpwashiba haina ndongo athum makuru yafanyao ngenena hafumani wamdahuma hunu ani ne shidua tishinu wayathumani ngenena makuru abange nyinyi bwa maore amsubutina benireje kanyi masudjaan na Mwenyezi Mungu namtukuzeni mtsirengue mafa yahatru si wandu wa Ngazidja mafa yahatru si wandu wa Ngazidja razine Oukoumbi dodo sunjilija vanu walo sambusa yonde hazi hatu shasisi sikariji uhima rawanilie shisi wa shahatu et de même si rahima vanu ramba wao si udeziwa nondu washe watufana nasi paswa mjokana aina mdumshe ujue mabanu hande weka fana nami akwa weka nzenti ya shamimi imbabi njoni mdongozo ni wandu washe wa maore mafana nami ngamo udingoni mwanyu na mshide mdai ezi haki za hanyu shaa uwanzuwani ni Ngazidja wotimanyu ya hanyu yanyu ya hanyu makro hauka uondi ya renge shisi wa shamaore yamba shoisi wa Shifaransa no yato aplique eze droit aux normes za Shifaransa hama mayot hauka hizo ndabu jeli ese juru mdu ya irenga mayot ngujwa unjia hunu Faransa abonye eshiswa shamaore sijo respire
shahaja hamblokeni wa maore amati na mala merda amade namna ya rianti siwa Ngazidja wanyanyanyu memu wamba sisi wanyanyanyi shasi wananyani ya rumba ye mzima balo hatu washenzi wazungu magadolupe ma pieze rasipia wala si wanyanya hauke rumba ye mzima kabaja wa ili mgu ye mzima sha babina njoni mweshelezi zanibu wa maore yanyu ya hanyu makro maore na mangalera ngo suku marenga mabaka mtuta rikena sinani marenga mabaka mtuta mredunge swangaja kasi wangaja msubute mabeni bwa maore sikar na akili sikari jishoranzao abunge bwa maore ngamu mtukuzoni ni wandu washe wa maore mafana nami na muhime mwoneso wandu washe wa Ngazidja kahaina shatutani wani mrumshe shoka shende mbeli shoka shende usoni aukasi wandu washe wa Ngazidja sina niyambi sikari janda nando wandu ruulili wao rutosubutira shemedharaba na mziemti ruulili wana hatu shari johi mabanu rambe banunga mriulili yao wano hatu wajobuha wandu washe maradanzi japa hamambari waheye wandu wa ume kwa jimahaba kwa jinyanzo warideye abungede mana ni mwambia ni bwa mao na mzingareshe ndo mbini mpake shiswasha hanyu shiheju shitike hamade mnaisuwa wahatu wa maswa mararu ikamshindi na ministre de l'intérieur ya mbesili ya Adradmane aringio maoreleo na mumdunge na mawe bawo ndi hamba katuta ya unemrumudu abange bwa maore mitijabanu ni mtukuzeni hakanyi wandu washe wa mbwana ni ujwa isho manzao bwa wandu washe wa maore memu kamna uresuse na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngumononi haina mwenza haki ngujo mnika haini utona haki ngujo mtampu abange mimi bwa maore ngamu mnikone zentosa za Kiislamu shamtirende manju yi bianju ya hanyu makro yanju ya hanyu zinu zibirao mayoto woyi makro wambi anzali kaenda merde shiswa shamaore akajeli anzali woyi Mwenyezi Mungu hamnika imani hamnika mwaporeho ngena hamunensi zinuka mjajo jabu maore mjemdoji bana borovurana roshindana shai ezinu manazaja ende ngasina madhamana mai madhamana watona hamunensi haukanyinyi wa Comores njoju wa nyinyi wa Comores maba mfanyo siasa ya ndabu ya unafiki kamna ujorenga wende assemblée haumwede maone Macron moneze pesa shifara ntamkenti muhadisi mwabenga mwanzo mrecupereshi swasha maore watina kamtaha uwanyanyanyi wa maore mkanti muhadisi parce que lazima mtawa na nyanyi wa maore muhadisi kabara ngare mfaranta shanga jojo dobirana yoyo kiri ka wa maore ngwajika yao singarijika yao shanga jojo dobira nzia ane jojo dobira nzia za kishibina jamu ya ridoele wana anirielo ane makalima lewe yinu wabuhanzia kama maore Ngazidja jojo nja maore ya rohohe watina problem shanyinyi wa Ngazidja ni masovaji mapolitisi wa Comores ni masovaji haukani kamji wamloma laba ni mapolitisi wa Comores kamtujua ujiesprime parce que lewe yinu ni mwabani mapolitisien na mtahe emera maore mtahe prefet maore mtahe ya juin mtahe wala wanrolo so ni amweshi sosha maore wande sawa mwenti mtahe masurka mardini mtahe anida wala wanru kongwa usoni harumeze nongoza shimaore monane muhadisi ngeka nga mjoka mjia mweshi sosha faranta mtahe muhadisi muyatahe shadinyi wa Ngazidja ni mavantara ni masovaji na nika mtuja wande sensi ya hanyu mono wa maore memungwa isha urumatambu wakatiriza mbao shao mwezi huja ngwali wao rekamba mititi shangwa ishio shasi isi
karituyenshi mpakwa na umahatu wende wameye mpakwa na umahatu wende wanyamisiwa nge wale mpahindu hau mpakwa na umahatu wadwa mamweze biro za ijara wado meya yabo yawuti maisha wakati kawe zinzia zinu zijijovira masulaha siwa maore na siwa Ngazidja hakasisi silia mundima kelke suwa ngwambo siti wanyanya shasi wanyanya haukale uyinu nyinyi wa Komore nga mwanzo mjie amweze biro za Shifaranta mjone esetiba ya nyinyi kanga mwendao mparo ngwa mwendao bahanu ni mapolitise wandrabo wa Komore nyuhanza mtataye wananani watijue nyiwanza mtataye mwabega mwende mwahunda show na kamna hunda show shanga mjo hunda show hauka mbali nti ndrabo mbali wana wa Komore ndrabo abengele wenu na mtawa maore mkenzi mhajisi ridobira na hanzia za kimasulaha za kibinadamu ritijebanu ridoteza na sheri paske maore uwo manyanyasi Ngazidja uwo manyanya maore shazinu pia dani mapana politike mapolitisi wa Komore mavalimu mayahudi debanu marihansi banu shemba beni mdojenu bwa maore mtirirende andwi si wanananye paske maudu waja problemu mayoto nga mjojo renga japawa mjie nzuani nuka mna ujo renga japawa mwende la renyo au mjie Ufaransa alafu bwa maore nga nyadura ya ujaizi akizani paske c'est vrai on voit que eshiswa shamaore ngisho ikiti no shizibi hatanga shanzo shikube shanyinyi mapolitisi mabanga mfanya politiki wa Komore mtofanya politiki shamanzo mjaze zembazanyo atarwa Sullivan na mweseye mtahema politisi wa maore mkenti mhadisi mhunde solution rana makroto ja atumdani malaba parce que makro haredoa maore malaba haredoa Ngazidja malaba sha malaba mahu haku ya rondo malaba haku Ngazidja kwa ndoro watona wahundrao sha maore wangu wafanya uhazi wahao maore batauha quelque soit parce que jeli keja kabasa huwa kadra dojwa renga japawa nda maore nda rofia mweshi swasha maore nyinyi wa Ngazidja kamtina hindu utotumezi Ngazidja ngutokoti habala mkoba yende ameye na bani hahe c'est honteux c'est malheureux sharo jaro mabanu garzambao ngaridezi wao ni bani hatu ngaridezi wao no na umahatu ngaridezi wao no wajumba hatu shasisi karna uzia ujamano rojaye zi haki za kibinadamu nizi haki za hemrumshe yakubalika hemrumshe Mkomore halafu ilazimu urireveille waondosha Komore rirensi ngono mrumshe Mkomore haja himibanu ngufanya publicite ya produit mrumshe Mkomore reveille benti yaho lazimu uyodio ya lazimu ujevanu urongoweza henti yaho maisha madhulifu nuwana hatu wa ula wao mwana Mkomore ngondo himi wanzo balie ye kuchumia shikomori uja wanzo ufanye Faranta mwana Mkomore kuchumu yaho ifanyo hanyo utije Faranta wabia wanzo ujo uonese ye ndongo za Ngazidja za shikomori basukweze ndongo za Ngazidja ni wana wa Faranta mazalo hunu mdogo vaye ze sahare monesa ka yunu produka dha shinu shabula kadha on n'a pas besoin de ça bwana hatu parce que izo mzungu katuza ngalia isisi wasindereza ngaliao na ikabati mwana Mkomore to ujua emila yae haina mwana Mkomore yajihisi yoka Mkomore ngujue ekuchumu yae ni wana wa Komore na muhime banyile rimzayani nde mwalazimu mje muhime senti shawi misanti mrumshe Mkomore sideka ubela produit jango nesoka yuneka upango joka mkudu yuneka upuja pango joka jao no, on n'a pas besoin de ça mrumshe Mkomore on a besoin yenti hatu rirongo rishemeleye ruonese matungu ruonese usikitifu uluha mwenti hatu Mwenyezi Mungu ya ritukuzi mmonao abawa maore nga mmonao wa maore abawa ils sont tous réveillés na abo réveillés
sha o reveyo unji wa hao do wanduwashe wa maore. Pourquoi wewe mdomshe mkomori ureveyo haukumbi ureveyo hatoktok onda hime toktok ude mwananyu. Pourquoi mdomshe mkomori ureveye uto reveyesha erevya uvegani la ukumbi onda hime uzinise ele dufi wonese kawende mdomshe mwenza pariere. On est tous nga cinéma pariere yao chasi ya ukardoni sa parce que eti diari afidisa. Bo mdomshe mkomori. Mdomshe mkomori laani ngoma za Faransa unahane maisha yako. Mdumishe mkomori. Mdumishe mkomori. Angalia eza muhimu ureti za batani. Eza muhimu ngazijo hufai. Sheza batani kasi na uparo jo hufai. Mimi ukahunu misido afiliha na ndongo toka yote hamu yangu c'est mon pays. C'est mon pays. No réveiller enti yangu nekendo. No lala enti yangu nekondo. Tikele onga mfanyo hazi, ngamliwa nidiwaze maisha madhulifu ya lokomori, nidiwaze wanrome manjui warengensi hatu, wanzoe si sentini makasiru nuo, duwajohi si sentini makasiru. Abenge bwa maore, Mwenyezi Mungu na mtukuzeni mwane bwana hanyu, sha babi mwanzo mjuwe, anyu ya hanyu makro. Yanyu ya hanyu makro. Yanyu ya hanyu makro haja tena halungwa ni athuma na mangale mbabi bwa maore. Rango suku athuma ni endani kwe mapesa nyu hante shishwa maore tranquille. Rango suku mbushu ya njia. Vous a pas vie tranquille. Comme tina vie tranquille bwa maore. C'est la contraire. Ani problemu zenjeza. Rane namna ila makaya. Rango suku mbushu wa haja. Ani dayali zidi irana wakati ya wambushu watukaya. Yemana ni mwambia ni bwa maore. Kasisi sitima njuwe hanyu. Simara ya hamadani. No sitima njuwe hanyu. Ema njuwe hanyu bwa maore. Dema politisie wa maore. Ema njuwe hatru. Dema politisie mafujari walone enti. Na mangane mdu bwa maore mdu jafu mani. Aba ahibi voti za witi. Pasko mtu aba ahibi. Nyono nazibelezi wae. Mono katuka atia fikirika. Ebala tifanya. Ebala ntona kabala tijitweze nguo. No. Kwa tu ona hizo. Shawajuha. Rangwe suku wahida. Watina ndongo wafanyao. Utoto njamijini wabarizi wanruma hiyo. Awonga mjona. Ele premier marsi banurinja mwetumu. Awonga wajwadi saunje mijini osome majilisi. Awakabalu wawo. Barde malimu wa hawa hawambia ka ifo watoka ma activité ata ele 26 mai. Shanga mbo mgu jusqu'à le 26 mai Mwenyezi Mungu ya watowe. Yapo. Hizi baraka zangu nimetume ni mashe. Sha babi nakanta ni mwambie ni bwa maore. Je suis au derrière de vous les femmes maore. Fais pas lâcher les combats. Mtike jasi wanduwashi wa Komori mazina Oukoumbi. Parce que isho de yahatru. Shaskariji wana mbwana hamwenti hatu. Si uhimari soma pareni. Karisha mwana ula wahafu. Babi yosi. Ona riena jirisa. Mwana ya ula wayafe. Rijo sonti pia rendera hime. Republiki. Wo place dexi ribalie e machozi ya unafiki. Rendera hime. Riteshe ya wala ya uliliwa. Shaskarna hamu nansi. Aukam subutina beka sikarna hamu nansi. Auka ngarimo banu ngaridezi wao. Avec une femme comme nous. C'est pour cela que nous avons dit que c'est un peu de si nous avons Namranze bangarjo manzani. Parce que si c'est jeli, si kari manzani, karjajo jordo jaro mangariani bwa maor. Shema du hanyo. De ma eli wa hanyo. Ema du yahatru, de ma eli wa hatru. Shabo wa hanyo, inga mtongu na bamana. Akanga mlalau na maji, mlalau na mwenje, ganya liberte, gamjofa nyemanifu ya hanyo, kamture mwa mizinga maulao mahafa na nyowana hanyo. Yode, mbanongo nini, ani marikaza. Akwa sisi rodubo pareni,
Mnyezi Mungu rumuma mbibi wanu makafara madhulifu warulilo wana hatu mono. Dele jeshi la Komori lendao hata lireme wa baba hao. Dele jeshi la Komori lendao hata lireme wanashu hao liwarari ya riwavuru. Abo, ntikentikabo sisi singa sinanti. Wakanduka nati ngawando wajuka na jeshi. Geli jeli kene yanjabu. Akanyika mjaparo na jeshi bwa maore la donja madani. Lo hibadziwa. Lo violewana. Na katika unambalinu jeshi la amani. Mwenge bwa maore. Mtsirede manjui. Basi ndi wananyani. Sinde mafanani. Sinde mapomananani. Akke ya riumba yemzima. Sinde munzima. Yemana ja munzima hindi. Da wakai ja mwihanyu yoruju. Yahatru yoruju. Afu mimi buwa wanduashwa maore. Ngamu mtukuzoni. Ngamu mnikone zentosa za Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu. Na mnike ni biswara. Mwenyezi Mungu ya mnike nizo manzao. Paske yemana hindi. Macron hajam nikane shisi wambasha shafaranta. Et pourquoi le ouais et ce jour ya maore ito jo déplacer mru ya roha ya roho bonze mpaka ya taibergem. Sha ce jour ya maore gojo jonjo mshanani unjo pani unjo ndani upashie wende Komori wende Ngazidja uja boba yabo zia yabo. Yabo Macron gojo kwamba eshiswa sha maore shwa farantaji. Shanga mwanzo ni mteveni bwa maore. Mono karangwambu shunu ya haja. Anzali hata waka anzali Oimna inyama wapewa anzali afumani. Mwishesho ya izo ya hamba leo. Hambango jom valide. Eze votiza widzi. Wakama kuroli nu Oimna ijana mwidzi. Mono zivira unu faranta. Haina suku manifu. Hambango jom valide. Shaya kubalikeshi swasha maore. Yatiparo joshieza fia. Naibu wa maore. Namke hashir. Kamemu havalide anzali hamnike senka inungo endo shiswa shamaure kamna ula waruma problem na wao wanzua nini Ngazidja wajunja facilement abo ça sert à rien à la fois kale unu mshindi bwa maore mjo shida muhimam jidaili akanyinga mjo shida muhimam jidaili ganzo mhezeji mwambekana ça on s'en fout et kanzali hanikwa esenka inu kajanikiwa parce que bwa maore kabati mdu joshidazie mzuani haumgazidja tinje maore. You impossible. Hauma kuruka na ushida riziye ritambeshi swasha maore. Isho ishwasha Ngazidja. Apongi abo Macron nguli hasara. Ikangondi arenge athumani mwanaha. Kama lu Macron baha. Oyarendi mbaba wa athumani. Oka athumani harende ha. Komsa. Yona Macron bale yona Macron ngudo zoni ufufuma. Yani yoka jabu. Azaleka una Macron. Edo rindinda. Parce qu'elle a peur de lui. Et le peur, ils sont peur de son fils. Ou dire Ngazidja. Et quand Zalinguro manahe, Macron. Souvent, bon, nazi jombe bandem sange na belu parce que voilà, yala makanga ya maji. Oh non, shabwa mao. Macron kana ushida ya ziye, Ngazidja ya tinje maure. You impossible. Wanzali Macron ni ya valide anzali. Shada jokana ishiswa shamauro anzuani ni Ngazidja wajunja facilement. Sans problème. Parce que ishiswa shamauro na nzuani shoshirende hamando bobadani no bofulari. Karikazao yabo Mwenyezi Mungu mnike ni biswara njema bwa maure mtike jasu Ngazidja mazina Oukoumbi. Mazina mabora. Shana muhime mwonesu watu wanyaba mrumshe di mradanzi bwa maure. Mdumshende uzayo, mdumshende uono uthungu bwa maore. Ama mbweni, ama mbeni, Mwenyezi Mungu amnikeni biswara muhime mwanilie eze droit za heshiswa shahanyu bwa maore. E kamsa mhunda shiswa shahanyu mshikombo mganyi ama tranquilite mkauhe mriteshe sondo wa Komori. Mwambega mwona utawala ngwatongozi neze nyikumbi. Akaizo nizorko ushinda. Mzio yabu. Nongoze Fundi Djibrile. Amutukuzo ngamunikuze ntosa za kibina jamu Fundi Djibrile chanjo andani urongoze mba Fundi Djibrile kauziye polomiki nji yaho uziye batani nji yaho uziye haina banongo ujo uyona utonjia uipeblie udorenge telefoni onesa na mone parce que abo boko tonesa udwa mana nyinyi wanaoma hangu mkohima banu msutene Fundi Djibrile
ngamumombioni amumtukuzoni na mweseye mndongoze fundi mumwambie yake amo fundi haukakati amo fundi nadunge waunemiwani azali endea wangari rahana fundi haina ndongo ya jowona za tumpasa za tumhusu zijomteza shere zijompwasheo yatuhima ya zambe katina za mwanamshe katina za mwanamme katina za mbwa katina za paha katina za puhu katina za lada shaini ya jowona tuhima bofu karadi nga mhutukuzo parce que tono video ya haho ya choma unjia choma unjia wanundo mimi mitsijibwa hizo nongo choma fanya o mesa sa ani yode via sina ushida ni mrejezi na banu obangoni kiama haina mdunga nele fumvula ya joka yanda hukumu unjia choma banu abati choma ete humjima orozuma choma njamishia ya hunjia be choma lisa vi haina mdu ngena ye vizio ya hae banu ya honao izo ya fanyao bofundi walu mdu rongoza mdu ya jowishi shangao ya rongo hata kutinata mdu ya ushili yao nga hamasu tulamachi walivuriza rumabahari abo mga jaro ngwamba kana airi ulatama alirana ulatama kalima Fundi Djibrile abengeti kaujanu rongo za mwanamshe mdu mshe madasi yafanyeze ndongo za perle ya ukamdiati ya rengeze mdu mahe ya unemdu mahe ya mjibize hizo yukija upasa bofundi ujo kwenta kutumshashashasha banu lazima borajara imabale mwanashe watu ola ya jahima banu wa manazila lazima ulishangae aukasi wa Ngazidja jeri bale moto olabo ya jahime bala hazini yoni ya jori jibiasi wa Comores shabu ya jabala onesao otukufu mdumsha lazima ya onese mdumsha mdumahe na kayunui lazima mdia tini mdumahe afanja kajamba hawara nuate hawara hambade mdumahe ya tini mdumahe ya onese mdumahe ujisa wabuha wanawashe wahimi na wanaume ngwamde yao ngwamlapi zao ebalu nyinyi nikamji wona ndongo mazi shangiria njema sha rezambi mzimenye dezenjema rangu nyo utende mzimenye ebo mmenya zenjema kujwa bezembi alafu mwanamsheo la haju hafanye mna publicity wa mna business wa haina mrungene business ya business ya hanyu mkomanteo do tahamrumme ya mloleni muhime mdojide ya harwenze réseaux sociaux neze tok akangarona ubanu pezi virao yeye ahimi ba ujide ile kangwanzo maisha habale mna geste ola jaunes we mdumshe mkomore kangwanzo enda hule kututa shauti mebanu humkomate humdeye danga zirisao bomdumshe mkomori haino wakati rujona manyanyasa imibanu ngwanzo yende se usonye maisha irituhimari mchomkase no ifo qu'on change wewe fundi gauna zinji bofundi wahatru tukuzao zinji ziutambishao zinji wambao uzobanu wana ngodeziwa no kutushinda waji sensibilize wajiretire bofu balu enamna udeziwa ubanu hutomoloma nani ngako sisi kartujiviwa asubutino hambi parce que wamdu mtu harif abika lazima zenongo zawo rango dobi wandiseze nongo zawo zinu darasa yawo inu dikaba nge continue hata ije heze juu ihweze juu iyo ndio rakaukanti shakata kaukanti bofunde haina datani ujo yona bana na haina betizi ujo yona bana na haina mafiti utojo himebano baba kuja strike bofundi Djibrile angalie zinzama na zijorify mwana mkomori uzambi angalia bofundi ezijo hutukuza zijo hunika sheo bofundi baukabanu hadani wandoka hushukuria wandoka humijia naomba mgajaro mwabakana hairi wandando
uhisena airiwanda nayi uhisendo bofundi fundi enamna ukodezwa abantu sikarijiviwa akedobi ukahadi sando wandu wakaujiwa nawe mimongoni makaudungeze darasa zao mimongoni nakausaindia chajatundwa bakitina mana paske ngabwarongo wangu abongo wa dhulumu na harumo uislamu kujamba mndu adhulumiwa abenge bofundi rjota ujaba ngorongo wao ganjo tende wabede zaho zila wandu wahudeya wao udhuluma wafanyia wao kweli baminti na bakole bamin jaona shaika kweli ngamambo izo naja mwamba mweze réseaux zondrabo Mwenyezi Mungu ni swamihi banjaziona abenge bofundi rjota haradhi haina datani ujoyo na réseaux utuhima uhade shiru kenti urengelele ukama mndu wanokodo naona wala yafanye mna publicite wa karadhi bofundi na yoti daraja wa haja ketina mwanamshi ketina mwanamme haina banogo jofanya banu bofundi na usaunjia ndi sokasi na hamba bofundi ngojukana bofundi ikaukanti uvumbua mndu nayo uvumbua mndu balele dhambi lahi ngalirengwa ulitanganywa nela yoti nako ujani husome bahamba wefundi shabofu ya kukaradhi haina ndongo ujozo na mnamwa naho balwazifanya hau mwanamshwa aho uziye uhenti baurisa bofundi bofu ngamurongozo avec respect kanga unandongo utwa uzishanje au angalia ushanjiza wandu ambao wadhulumu baizo ndezilo muhimu walazimu kenti weseye uzaranje wambe bado emaleni anulo nayo ngamjuko shida ni yaranje hatani la warumai buntije banu ndo pula sheo bami mru wa sheo izo ndio lazimu bofundi ukenti uzifikiri shale utone mnamoto yaba kufanywa hizo anzao utojo shida hata wa mjere utojo shida wa mdongoza hata yaishia hauka kabula mdu jamani arede na hii wala harongozwa ne familia nokaja ishia abenge wewe bofundi watilojuka hoja wabengo warongozo katika wala wanajamu wabengo warongoza warongozo ngoishiao ezaho zibira oba narumeza réseaux sociaux enamna wandu watakewo abenge bofundi ngamuta horadhi angala mdu jachoma choma enamna wamjabala na choma choma ngamweze réseaux ngushio izofanyia wandu no dhuluma wabango fanywa wandu ngabo choma choma ngo chikomunika mastai kana hunika mastai abenge nganzo bofundi udoji controle ka ebanu no himabanu tidwanzana beza wandu ntina beza hangu hakawe mndu mtaharim we mndu mtoharifu ka ulazimu uzingareshe meyaho bofundi ngamutukuzo ngamuni kweze ntosaza hao bofundi wano sha angalieze no kandi zofanya wo dhuluma wandu ema banu wala bafunda dhulumu fundani fanyaja fundia anifanyaja fundana byangu ni boheji kajani bya funditini kama pesa yeti kairi bofundo ndake ntu uranje hizo ujaranje ulibe malene ya wandu yawo ukemtoharifu hamadi namna wakaye handani ngeujo kenti udwatake wala onana shwaho warendao nayi utojo shida wazikausa bayo monama yonge jo haranje habenge bofundi ngamuni kweze ntu sasa hao ni wanao mahangu wadongo uhima banu omrenge defense wanao mahangu Mwenyezi Mungu ajomnikani utukufu na mweseye kanganya solution mndongoze fundi mumndongoza mbebofuzia udonja ruma commentary za tu pasa za tu husu paske wala tiwanukango jo warongoza wahushilie hakeza aho ngasongo biramwe réseaux wano abenge bofundi abakabla umrujo kenta ambe kwanzo urongoze mndu ani jangalie eze defoza haho ngeujo ambe kwanzo urongoze wandu wahushilie yone babi mimi na joshidani anashida na hueleza paske banu mabari doesheliziana wano eni mwanya ujureda nayi ya mwesheleza wala mimi ntuma amba nesheleza mndu ya change akaro imabanu rabana zishange ilandelera wakati zizidi yo wano na mimi bofundi mitibani hao akawe mndu mwanza hilimu mndu mwanza hikma usomo ngojondongo zinjirahanami aningaona maharifa menjirahanami shake janzia banu ntijana hambia kabofu kuziambabo mwendo unu okaina ndongo jozi wana
ama réseaux sociaux utohima na mwane valu amade namna ngojojo hima uzabe timpaka uborenge telefoni ngamwanao valu zila risari wono valeni wajo hima banu zambao bala sila zilari wono habuketi zamana udojo orengaba ngamwanao bofu amona membeza nongozo ngazi uzidisha zo usisa ile daraja yao na wewe mtu mtukufu bofundi njaja banu njeni hunike maelezo wala misile ujoka ujachenu urongoza na bezi shaji wono sha kenaurizia risije banu rarongowa rakanobi na jamu vorambasiwa na jamu maislamu wakubali abenge bofundi njo taradhi paswe miona live zinjiza hao watake watoto watake wana watake wandu washe haina balongo yabira banu ngonjo banu research kuangaleza muhimu wa zaraje baizo zona maana rana zinuambao ngala mru je mwana hangu choma akwala mwana mwikoni inamna wa msakaje balo sha mnyezi mgamnika imani banjaona untujua banjaona njaona ya usaji na wasaya wahimao banu hutezao sheri na una wanawashe wahimao banu usafiyo safi male ngartambi hao bofunti na hapo kwa tu usafi na ndongo zinji ani daila utrahise wa trahisona nyuho renge mapisa wandu wambangu wafanyoja kusha watu wafanyilia yondo ngote na irisawe kale ujate undumdumshe bani yangu wa mwanashi wangu uhambiozu yode mana mimi na jamanu njeni uhambie kabofu nyanzo duka pole wano paske amjuo kausau paske uhamba hapo kausau zoe udeziwa sha paramasi sekarishi ngartambiao ngarjua kana sitele ujoka ujaro hambe uziye wakati kao wewe ngazi haraje shake na uronesa kena uritongweza artijerado shelezizia kana mbofu gebiju gardo fundi udotoe zila darasa ukauzitoa udoamba zijorify ono paskvalu nyinyi ndio lazima mdoreshelezizia ikale uono mwana hafanya naye kujomwambia kainuti haki zinongozinu keja lazima shautu uhimi kutina nongoza ufanye tusinda zila kalamu na mwana haho mwana mshoho yajua afanye mna business unjia umranje eni anje abantu ngoranje no bofu karade ukene garde basho ya mbabi ketu heza valeur akeni habanu kutoteza sheri na singara tambi hao ono ni mafundi na mkaneze daraja za hanyo mkenotu kufu hanyo baba nikuwa tinongo edisa hamaka mdunge na sheo inu itendea mali utukufu inu itendea mali bofundi walongono njombafu manena mna loba unatongo tule silipone haina usiku ule wavazwa silipo le wakazwa mabele le wakazwa ila shilati sheo ila ngiona mana hindi mndu yake pala pasipale wandu una manjamu yala wahama haya uweka ishiambi abengeri joka radhi bofundi utirenge martaba ya mzee Athumani na kwa habari pasipale mndu mtu harifu jabukana ngarjoka Comores tukabati mndu na sheo haina mndadunga azali alaziwa na nzaya hautopulemba sheo yae abenge bofundi karadhi ngarota radhi bofundi ugarde mbabi droit ugarde mbasho ya parce que ngaona zinjwa lazimu kenti uzifikiri uzaraje evale malene ya wandu wala hima mweze réseaux ndea ambati walilia mapesa yewe mjoko shidani warajeje rana uje uone mbando kontiti ama fitunje abo teta ulafanya jawo ulafanya ulasi jawo olango joka uzayaje ola yuti problem ya kupasa mrenti baba lo mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurangalie sonti pia arifaliki wenge ndamzio banu ntijo kamle amombeshelo ni marahaba menji nyondo kada ni mwandunga nani mjoko uja mwandunge ngamnikono zito za Kiislamu Mwenyezi Mungu namnike ni utukufu na ujamalifu aina ya ndunga banu joko uja ya ndunge Mungu Mwenyezi Mungu yamnike ni umuri wenji waraha na nafasi na sheo na utukufu Mwenyezi Mungu nyondo mwandunga banu yatimbenyeshe usha Athumani makoshi Athumani mpashiba na habari makoshi okanga bondo dongo mawala mbangari vumbo habari dongo vumbare premier 2031 banu maskini mru mshimkomori na mru mkomori yeko kwa habari mru
aimani ya ulo wa yatuvya mwana tranga gazo ya ulo wa yatuvya mwana tranga fayadi ya ulo wa yatuvya mwana tranga ya tuone samba msikitifu shalo ama haya sana mtamakoshi ya tenisiende ambione na kokomakoshi tena aftumani yenye nyibu wa Komori ngamhotu kamba rola mdu mnezi mgamnika amta ankili ya kiubina jamu amkera adibekari jarimi valonga rongo wao no ngarambare shelezi ziani bahaina mzaze munyuza ya ikawa no bizija yo wano haina mzaze munyuza ya Jordan tilamana kauni mwana harema yotabia ondo ema ba na bar sidofu mbwa mbari onela shepa kawewe mwana wa wanzo ndonde wahunda utukufu soni mwambari na uzo lano ndo utukufu hairure jadi ngoni utizo lano ndo utukufu ondo himili amri ya la wahaya ni wabengu wanzo umnike Valeri wakati kao wote dojo koshida umnike Valeri akaye ikatuita Valeri habari katuta Valeri azali katuta Valeri na miambo Mungu haina mndu memkomori yatunde sheo shafumani haina mndu mshemkomori yatunde sheo shamzazi ambari yondo nombeleo mndu mshemkomori mndu memkomori. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Komori watukufu wa jamalifu yamunikoneze ntosa za Kiislamu mnezi mguna mwentini na muwanono yamnikeni utukufu na ujamalifu ni wana wa Komori mnezi mgarinike yamnikeni bahati njema na msomema haini ya roha ya hunde shanzao mnezi mgaripone shari shamdhathumani makoshi na makuro yeze kondisyo yamnikazo na tuendea zurumie osoni mwabelu na msaindie fundali haji na funda Abubakari vayeye belu vayeye anzali ani natojilo la hawa wandolwa mwijar wandwanzoke na mwezi ika anzalenda kubali hasinyesha reisho no watojilo la hawa belu yalole msaindie afumani yalole ani wajilo li hawa ikaende hakubali sharia shamu Mungu Mwenyezi Mungu amdajeza akili yatikubale sharia shakishenzi isho kadauria shama bongo mbunanze afumani mpashibati kubale sharia emwana ya jonda ya mnikesho ba ngashijom sisa mtini rana ya santini. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Komori. Mungu shirioni fumbili njema ya hairi na unono na furaha.